Basebo ni banyabo bakagwa abali ku mukutu abali kutubona twende okubebaza mwena abatumbuire buli lunaku mwerekereza buli kimu mwatumbula mukutu gwaife guno nizo omulangira mulungi Peter Kabale sibuka kigulu misalaba kyabazinga eri kulemberwa omulangira Chris Mudola eyawumulida amaje kuidali akano ona kulwa lero nga abasoga tuseru n'ekirabo kya Dhaada ekyentebe eyobuwangwa Izo cheta the royal chair wa the royal seat ya Dhaada iranga ndi wano ni first born wife ekiguru ononga tibundi n'omulangira Kabale Kasu ono yajja kuneka nti akumenameneramu buli kyoli kubona ekiri awo n'amakulu gaakyo era n'aba n'omukulu ole minister w'ebuwangwa n'enono Basoga tuseetule yena oba oli awo alina contribution ya amaani ino gy'atera okuntebera twaba n'omukulu ene side eno ono nga natetenkaniza okuboneka nga byemerera n'omusawo ayisa okuboneka nti ayidanda b'entebe eno yasobola okuboneka nga emuganga bweri ate side ere twaba ni muzeeyi oyinza omweta kasangwawo kaokeira neyapanga amagezi ageide wano okuboneka nti entebe entuba nayo ndakuba nga mbawaako akakisa buli muntu asooka be kunikyayogera molwoni omulangira first born waife ayimumule entebe eno kantandikire muzeeyi nsanga ero kuba bana abakaga gamwidyemu malungi dali kuvaamu ebyamakulu era tukoba abaana betuli kusomesa ne betuli kwegesa bege emirimu egy'omuki egy'omutwe kuba buli saawa asiganga esasula ongera amanikani mu bantu abandi omulenzi oyo yatandika okyasangirira aye mulimu ogwo gwali kukola mulungi ino bamweta Mwiru Thomas omwana wange namba ditya namba 2 we bali kuzaala kale singa tuwa muzaala ani andikole Dhaada entebe muze bakubere kwa amenyina go boli awo ni Jose nze bandi takyakulagala abani ekika kyange nimwise kirimira mu saze lyatabingwa eruuka era ni gano maka gano muri mutabingwa maka gano bas zandi musanufu okubanga ngime konte badi singa bungi edo bulangira kirungi ekyo eyo bwa kigulu eriko omukono gwange kuti nasaba kuno lukusa nga mpandisa kyabazingo nali kuno yakaida nkuntebe mpandike nagiwandika ngeja kusinga dono edi mu lubi byo dati amako okakasa nagiwandika mukitiwe kyamaani nganenda kuba baba aye namwenda ino kuba nti twazalibwa omwaka mulala buli mwezi mulala ndi kwenda ona kutusamu aye nga omwezi mulala ndi kwenda naga ekitibwa nti mbavuka tuli mu ngabo obwakyabazinga tunamaani mangi neyanzize no kubanga entebe eno yatyamwa ku Dhaada wa Busoga amaina ninze mukisampe wegombe minisita y'ebyobuwangwa n'ennono ku Busoga tuseetule nga mpaye ekibono kino ekitegeeza nti Eikonero yava wankono eyakola Eikonero era Eikonero neryo Dhaada lyajja okutyamako ife limano mu Busoga tulyeta Eikonero so tirulyeta ntebe wabula tulyeta ki Eikonero lyaba Dhaada be mpega ati Dhaada ono nakulemberwa obutyami bwa Busoga ye bwatandikira era Dhaada oyo neyandibaire kintu oluli olw'abantu aye nga bwe kiri nti era nazaala olulyo olw'abantu bona baba kabiri bwajja nairukira ewa Dhaada oyo omukazi nambi amutwala eikamuli okutyama naye ku Eikonero era neyanza ino omutonzi okuteekateeka nga buna nesimuka olulimi olusoga ate era buna nesimuka okubanga ezaala ennimi donadona agalala n'amawanga gonagona kubanga kintu ninambi n'abasimuka mu endyo donadona tweyanziza onone omulangira waife omukulu omwana waife omukulu ekigulu wano tidda kumwogerera ekamwena yogere atwinonole ebintu ebiri kunaye timulekula nsangaire bona abali ku mukutu tuseetule wow ndi omulangira Kabale Kasu Nathan Samuel first born wa kigulu ife obugalu okuwaire ife nze ndi wankabi kubanga tukoleire mukoirume waife entebe
oba Eikonero kwaja okwikalanga alamule abaidukulu era Eikonero tumukoleire tuliwunze twayitaako amadolobero kamaala nga ekisookerera tulaze ekikaki enange ogw'ono omuziro ogw'ekika ekya Dhaada oba ekya mukolime waife omuva Inhebantu ku ntebe eno tutaireku omwigo ogulaga obuyinza nti Dhaada butino alina okugema obuyinza obw'okulamula Busoga yona yona nga Dhaada wa Busoga tutaireku eifumo ekiraga nti Dhaada alina okuba n'ebyokwerinda buli gajja wona eno n'emundu eyo yetutaireku buti wetujja bwetwikirira tutaireku ebika ebitaano oba enda 5 eda Busoga edivwamu baise bantu ba Busoga era diriku yetuviirawo tutaireku eruuyi eno engoma n'ero engoma ekitegeeza nti tulina empuliziganya gagati g'abalangira n'abaise nange abaise mugosa buti gagati wano era twalaga nti entebe eno ya Dhaada wa Busoga ebisigaireyo tulina engabo ediriku ebino byonna tibimuli wabula bubonero bonna obuyisa akanagansi mu Dhaada waife oba mukoirume waife owa Busoga ife tubendeza nkabi entebe eno agityamemu era alamule nga atereza Obusoga kubanga Dhaada n'atereza byonna mwebale kumpuliriza neyanziza basebo ni banya bali kutubona ekyo n'ekitiibwa kya Dhaada era n'ekirabo ekyeife batuseetule kyetuwere Dhaada titwasobola contributinga kimala ku mukolo twakawe tibbe katukole Dhaada entebe gye tukoze eda kubawo ebyanda n'ebyanda ezo omulangira mulungi Peter Kabaale